Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 sikai mi som pasari mu chua anni kumin vaw thla tanga vokpur hileng non le chuan Mizoram district ruk atwa mek Manipur nam chi khat paumai nam chuan an lua chin ram chu ruihlo omlo na drug free zone an puang Sri Lanka Bar Association chuan president chu Sri Lanka State of Emergency puan nu kirle turin angen. Darkar somni palikalta chung khan Mizoram COVID-19 sikai mi som pasari mu chuat har ania nikum April tha a Shileng tho ni na in Mizoram alu chil nuwa ni khata sikai mu chuat lem berni ani sikai le kai lo endik zongjong chuni min khan zani somruk pariat ania en zata cha sikai mu chua hi za zela paruk point pathum pali ania Rikai to zati kumsang ni som pakhat chiar puya mi hring om zata tanga chutin sang khazela mi zat ni pasari om ang ania mi hring nuai khazela COVID-19 wanganu na chan to za chu somruk pathum anni Scholarship Diakon Filta K3P General Conference voice omnga pakuana chu tluang taka chun zom zela nia nizan khan mi sing khatsang rukza somthum pasari anin khoma in khom tholom tling khom chu noi ni sing ni sang thum le zanga somni panga ani Voina point khom pui hi chun zom ani ang nimin khan scholarship tum pui biak ina conference rorel ania rorel palai sang khat samsari paruk an kalani rorel hi leader Reverend Vanlal Muan puya khiang te na kai hroya rorel ton main palai te chon kumsang ni somni paliatana central KTP pi hruai tu thar tur mi somni panga an thlang chuaka heng thlan chua mi somni panga te hian ni zanin khom ban khan an chan vo tur anin siam rem ani KTP General Conference ma hian sinot hruai tu te chuan Central KTP leader Tharatan Reverend Dr. F. Pa chunga aruata General Secretariatan uparo chungnunga college veng aizol chu aruat non bok Conference rorel hlan hian rorel palani lo te pualin New Diakon le venglai ko hran biak ina multiplex program man ani Sir Chief AH Anveti Department te huai hotin nimin khan Sir Chief District Social Economics Development Program SEDP Pilot Project nuaya arte Rainbow Rooster Trade thang mi pasari te tana ancha thlen sakchu sem chua ania heng arte sem chua te hi SEDP second installment nuaya ni in arte za theu pek anni arte hi DVO office ale thenzola veti dispensary a sem chuania arte baka archo keji thum theu pek tel anni bok SEDP pilot project nuaya hian ser chipa chungko somni pakwate thlan chuani in chungko somni pathin arvul anthanga mi pasarin Rainbow Rooster vul anthanga ni SEDP nuaya tranpuina ser chipa tanga dong tu chungko somni pakwate hian SEDP second installment sum andon tur aya AH Anveti Department ser chip kaltlang hian arte Rainbow Rooster le archo andongzo kani AH Anveti Department nuaya SEDP tan arvul thang tu te tan hian first le second installment sem chua to ania broiler arvul thang tu te hena first installment cheng sing ruk sangli theu pek chua to ania second installment a cheng singli sang ni zathum pek chuan lo ni to boka third installment a cheng sing ni sang khat za somnga theu pek le tur ani heti lai hian Rainbow Rooster Trade thang tu te hena hian first installment a cheng singli sang sari second installment a cheng singa zariat pek chua to ania third installment atan cheng sing ni sanga zali pek chua le tur ani nimin ve khan thenzol veti dispensary atang poin arte le archo hi sem chua ve ngal ani bok Vokpur Hri African Swine Fever chuan Mizoram district paruk atua meka vengle khosom thum pakhat ten an tur meka vengle khosom ni pakhat te chu vok hrilen na hmunarin hlel ani he hria wang hian Mizoram hun hrang-hranga nimin khan voksom thum pahni athi ti chin chia ania vokza somriat pathum suat ani bok he hrialian tharle nu kumin waw thla atanga nimin thleng khan Mizoram hun hrang-hranga vok sang khazakwa somnga pariat athi toa vok sang khasom kwa suat ani to bok African Swine Fever ani rin hlel vok thi to zongjong chu zali som thum pakwa ania heng vok thi te hi athi chan takero fin fia alani lawani Champhai AH Anveti Department chuan fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus project nuaya ruam manna in
Nimin Khan district chunga khwale veng sang sang somli panga atanga ar vul tura than beneficiary mi sa thum te hena tran puina sem chua ani ham thana dong tu te hena hian focus project nuaya rural backyard poultry farming kaltangin rainbow rooster arte somni theu acho pekna le tui pekna te sem chua ani arte hlan na hun DVOP satuala man puitu Dr. Bila Lom Sanga District Animal Husbandry and Veterinary Officer champhai chuan focus project nuaya ar vul tur dong tu te chu vulpung deuh tur le hlok pui thei tura ngai tu na senga tran la theu turina cha tran puina te asem chuak ani arte te hi a hriselna ngun taka enfia ani nuwa adong tu tur te hena hlan ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani Manipura nam chi khat paumai nam chuan an lua chin ram chu state sarkarin rui hlo do be pui athak na thop na atan rui hlo omlo na drug free zone an puang paumai nam palai te chuan MLA le zirlai hruai tu te le khotlang hruai tu te ne Nimin Khan Chief Minister N Biren Singh chu imfalan huwa paumai nam te chena a rui hlo omlo na huna an puan thu an thlenani Chief Minister hena chuan paumai nam te lua chin rama popi chin an phallo tur thu an hriat tir bok ani Chief Minister chuan paumai nagan hamte thutluk na chu tha ati thualo hrila state sarkar chuan Manipur Tlangram district a ramngoti chereu tu le popi ching tu te laka za ngai na alan tir don lo tho soi boka paumai nam hruai tu te chuan state chunga rui hlo do chungchanga anin lungrual tlat zel tur thuan soi bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan sikul kairual no pangtelaka alowaluata khol thiamna technology barlui anni lo na turin online le offline na le khazir chu manpol thiam poimo ati thu asoi Nimin Khan Prime Minister chuan zirna kalphung thar National Education Policy NEP 2020 man ani dana thlir leta zirna kalphung duanna National Curriculum Framework a masona omte hrilfia ani bok New Delhi thut khoma hian sikulpa ngai kalphung zul zuya Enganwadi Center te kalphung po chom chho a that thu rot ania sikula no pangte hriselna din mun endik thin tur ani thu soilan ani bok he huna hian Prime Minister chuan higher secondary school a science laboratory te chu lo nei tu tenen inzar zoma thlai china leilung endik chungchanga chu man tangkai a that arin thu soi bok ani Prime Minister chuan kumni kalta bultran NEP 2020 chu kong tam taka a hlotlin na mu ani to ani ati he thut khomna hian Education Minister Dharmendra Pradhan Minister of State te Rajiv Chandrasekhar Subhash Sakhar Annapura Devi le Raj Kumar Rajnath Singh Baka UGC Chairman AICTE Chairman NCVET Chairman NCERT Director le mipoimo dangte antelani Defense Minister Rajnath Singh chuan BRO chu ramria masona rurel te chu chaktaka thuam zel turin a hriatir Rajnath Singh chuan ramri hula chengte masona chu sarkarin ramven himna lama a hmalakna poimo tak pakhatani thuasoya munkil khorzo ka chengte khosak po a thazongin a thlak danglam don ani ati Nimin Khan BRO din champha voi somruk pathumna BRO Rising Day chu New Delhi a lomania he huna hian Rajnath Singh chuan marlam biala China mi omte an punzel thuasoya BRO point chumi zol puya ma an laka ngai thuasoya anni po an tamve tel angai thu asoi hunin herdang lam zela po ramri mun ma te ti mason zel chu ramven himna atana thil poimo takani thu Rajnath Singh chuan asoya tunlai thiamna manga ramria maso na huang zau zel turin Border Roads Organization BRO te chu acha ani Sri Lanka Bar Association chuan President chu Sri Lanka State of Emergency apuan chu hnu kirle turin an nge na mi puite dikna le chan vo chu hum hal turin an ngen Bar Association chuan State of Emergency chu mi pui lung oilo na lan tir tu te chunga chelek tur ani lo thu an soya mi manemo hrene mo tura chelek chi ani lo ani anti Sri Lanka United States Ambassador Julie Chungpoin State of Emergency chu angai mo thu soya khwale tuite oka chu ngai thak sakanga yani ati Sri Lanka rampuma President Rajapaksa bang turanor na huai khot ania hemin hu hian Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa chuan Zirtobzan Khan State of Emergency apuan hana
hei hi van tlang nun him na tur le ni tin mamo te rual khai zo ka sem zai ani theina tur ati ani thu tar lan ani chanchin thar puan ti top mai chanchin tlang pui darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 rikai mi som pasari mu chua anni kumin vaw tha tanga vokpul hileng non le chuan Mizoram district paruk atua mek Manipura nam chi khat paumai nam chuan an lua chin ram chu ruihlo omlo na drug free zone an puang Sri Lanka Abar Association chuan president chu Sri Lanka state of emergency apuan chu hnu ki le turin an ngen chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani